Agent 540! Maimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ti umanapasat ti makalawas aserye tayo iti drama tayo anapauluan. Agent 540! Kita na wala ka ba tayo? Buboy, anya tikit kita ang dagiti tao dita? Umay ka dyan. Kitaan tanong na tarari bumbungan da. Ha? Si Reyna ti polis da dya. Adda umay dito ang mobil ti polis. Amangan mo. Buboy, kita! Bangkay! Junjun! Kasla ni Claire dayta. Ha? Isungag pa iso. Ti kabarkada tayo. Buboy, anya ti aramidin ta. Pumanang tapay. Umikan. Buboy. Agsarita ta, Junjun. Agsulbitan tulangan. Wano, mapantan tulangan ni Jibalay ta. Kumusta ti biktima? Anya timpatay na? Nabagsol, sir. I speak lagi di tinaramat ti suspek. Kaputa pagdilaw lang ti sugat iti agsumbangan na bakrang na. Oh my God. Agarop alauna nga tay ti parbaon di papatay na, sir. Ag-surveillance tayo. One, sir. Nas ka na maduktalan no asino ti kriminal. Mobil ti pulis na nagsardeng iti batog ti balaya. Apay nga ta? Agturungan dito ti maysa. Dito talaga ti gagara da. Purayak langan. Nimbag nga orasyo, sir. Kasama, sir. Anya ti may paimi ka na kayo. Dito'y kaditi pagnanaidan ni Junjun Velasco. Uwan, sir. Apay ka di. Kaya't mila makasarita. May papan itinatay agayem na. Niya. Ada ka di, sir? Kuha, apay, sir. Anya pa kay naigan na itinatay agayem na. Sigun iti na ti biktima. Ni Junjun Velasco tinangsokon kunkwari ti rabi. Sakbay ti pan nakakita dagiti tao iti bangkay na. Umay kayo, sir. Dumanon kayo. Ay, kunak lalo aristaran na ti anak na Arturo. Ura siya. Ibagta din ang ngagdamot ti amin ngayong palawag ni Junjun. Un garod. Tano di da dimag. Mabalinda na pick-upon at agos tap na ibalod da. Una. Ngayong nalabit, ano saan ani Agent 540 ti dimtang. Inarestar da na dagos ni Junjun. Ada ngamin dagiti abusado a pulis. Pudno day talakay. Ang bagbagaman di anak mo. Tay dyan lang ti barkada. Pakairubrubwan na dayta. Apay asyak man ti patudunam. Sikat ti lalaki Arturo. Sikat ti rumbang amang pagbaga kanayon kan kuana. Naglaing ka na bakbakatan. Obligasyon mo dayta nga inada ta sikat ti adda kanayon ito'y balay. Makumi ko makiti trabaho. Jak masangon dayta. Obligasyon mo nga inati mangkita kadagiti anak ta. Tasika ti addala dito'y balay nga awan ar-aramidan na. Anya, kasta ti ibagam, awan ar-aramidag. Anya kamutan Arturo? Ti kunam, agsin senyorita aklaan dito'y balay. Dandari jak tupay amon ti kudkudak anagatal no lapsan ti aksarita. Nagadu at trabaho, jak payin magubgubguban. Di ka man. Sadot ka nga ta. Di ta ka man langan. Mabit lang Arturo, agsasaritak pa'y. Ganggam tayo baga. Anyamot din ti kastoy. Napaya siyakla ka na yung ti pagdasalan ti basol. No may papaanin ka dagiti anak mi ti saritaan. Siyak ka dilaang, ti rumbang amang disiplina ka dagiti anak mi. Karasimit ni Claire. Di pa ila naduktalan no asino tinang patay kan kuana. Asino nga ta dinang patay kan kuana? Asino ti makam mo? Kunam kit di ha? Adda nga ta nakakita? Anya
na ngamin tinapasamak iti day di Arabi eh. Medyo nakainuman iti agpilit nga gawid. Di mi palubusan, ngam talaga nagpilit. Di yu pa'y laing tulod. Di dapat garot kayo ti paitulod. Ngam addanadlaw ko kankwana. Nga isutin bagak ijay nagpalutpot a pulis. Anya tinadlaw mo. Kasla adda pa kariribukan na. Ngam di na kayat nga ibaga. Amangan no addamat nakarikyar na anang ipangtakan ko na. Awan amok anak karikyar ni Claire. Lasingpet ni Claire. Jay laki na laing na nga aginom iti arak ti question. Junjun, Oh, apay. adda na patagngibagakan ka. Ngam, birumbang adito'y lamayan ti pangibagaak. Mapanta ko may ipribado a lugar. Anya? Nag-OA ka matan? Ibaga mo na niya dahita. Saan ta ang makapagsalita na yung bag dito'y? Isa adi lang mabalin ang mapantay di parke. Apay pay lang. Please, Junjun. O sige. Agpakada ta pay ngarot ka dagiti parents din na tayo agayem tayo. Ay, nasayata dakan anak ko. Ha? Adda ka duwam? Ni Verna, nobyak. Anya? Adda ka yung nubya mo? Nabayagan na. Umay ka na Verna. Agdiretsotan di kwartak. Naimbag nga orasyon, nana. Umay kan. Nagdiritso dan. Junjun anak, agsarita tapay. Madamdaman ton. Madmad iti bagbagi ni Verna. Talaga abastos ti anak ko. Subang ka bastos mo't nita a babae. Tida ko nin kaskaso. Mamang, asino di kasarsarita ni Manong Junjun iti silid na? Babaeng samat. Day tangarot ti pakariribu, kakitay pay laeng. Asino day jay? Nubi anak ka no. Anya? Insang pat na tinobyanan? Kayat ko adamagan day tay-tay ngam. Didakit din yung kaskaso. Anya kayo matan? Anyat serbiyo nga inami, no kasta kayo mat. Anya ti kinunam. No insang patnan, baybayan nyo matan? Isupay ang mangirarit iti budget. Anya? Saan kit din? Kanayon nga agkurang ti itad mong allowance ko. Tatirason kat kurang ti budget. Kesyo di kay makagapang itinaimas asidaan, tawan kwarta tayon. Kesyo agin ino tayo, ay, puisit. Adda pa'y mainayon na palamudan. Anak ko, di ka agsaw iti kasta. Di mo pay laam mo na anya ti plano da manong mo. Ha? Basta, kasuron ka ti kaadda ti nobya na iti kwarto na. Amang ano saan nga gawid? Hoy, isupay a perwisyo. Sir? Anya data, Espiotor Larinas. Negative lata ti resulta ti panag-surveillance may iti kaso di biktima ti Sarah Grange. Talaga amarigatan tayo amang tuntun iti kriminal. Tawan mo't ti mga klon ang nakasaksi ti krimen. Day tangaro ti rigat na ita, sir. No pegasta, saan tayo magsardang? Nasken amatiliwan ti kriminal. No asino man. Tamangan numang biktiman tumanan. Otamanan ni Agent 5-4. Kasarita nakakalupay. Agsubli-sublimot dayta pulis. Kasla da basol ko iti kastangar aramidan man. Da kayo ko ni Verna ti kayat nakasarita. Naamon na agayimot ni Verna tinasalvage. Uray pay. Awan amumi iti pan nakasalvage na. Rumor kayon. Agur-uray ni Agent 5-4. Sabino tayan mo iti Daydi Arabi, Miss Verna Cortez. Kuan. Adak iti balay mi, sir. Sa anak-anak jaming kan kuana. Kasano ti kinasingad yo iti biktima? Saan kami unay anasingad? Nadagkat ngamin kini John Anobio. Kat masarunak na daduma. Anya tirik nam idinadamag mo anatayan? Awan? Kasla awan? Saan ka nga taan naragsakan? Awanen ti sabali a pangipaayan ti nobyo mi ti panawon na?
Saan, sir? Awan kas naasim ka na rin na. Bueno. Dayjay laeng ti kayat ko amaamuan. Kat ko ma, tumulong kayo mat amang doktal no asino ti kriminal. No adam mo yo, di kay bumdeng amang ibaga kada kami. Kalikaguman tayo ko ma, ti hostisya. Anyangay. Di ka kadipay la gawit yung lugar yo? Di ka matla sumsumra ka iti klase makas kanyak. Mabot na nga gawin, Junjun. Imbagak matkankan. Masikug ako. Sakmat lang ata ti amaday ta. Anya? Anay ka? Apa tinugbanak? Anay ko. Jak kaya tigas tawer na. Saklaan ka dan karbangan ako wabil. Tabalay ko dito eh. Simangpit ka lang. Gapot na masikug akon. Ikamang ko kan katibunga tinaramid mo. Danga! Sa kadilaan ti aking pagayatan iti napasamak. Kat lukas kalatat ka aking payat. Numasikog kan, awan sa bali ang mapabasol. No disikamot lang, takinayat mo. Ala, pumaraw kan. Saan ko natakderan dayta? No kasta ka. Jak kaya tinager. Pangasim, Junjun. Di nakpapanawan. Awan sa bali ang pagkamanga. Buisit ka kit di ah. Saan ako na makaluwaksay kapukin ka? Please, agyan akong dito'y balayo. Di nakpapanawan. Anyan, Junjun. Husto launay timbaga ti Adim. Marigrigatan tayo lang arudan. Nagisangpet ka pa itinayo na palamutan ni Papangyo. Ket, agreklamo ka? Unay ti kasta na pa nagsasaong kanyak nga inam, Junjun. Siyak ti inam. Apay akas lang di nakikabkabilangan. Italamat lang yo, ha? Awan mo't katsirbin nga na. Ha? Sumanao ka? Hindi mo mat panunutan tabagin? Adi nakakabagyan ni Papang ng palpalamutan na ka! Diyos ko. Unay day tanggay bagbagam anak ko. Agpaiso mo ta! Ni matla Papang tinangibaga iti kasta, idinaga pa kayo. Awan ka no ti serbin nga asawa. Iso nga ibagak matkin ka, nga awan serbin nga ina. Uston! Uston, Junjun. Di na kun pasakit anak kasta. Nagbastos ka matin, Junjun. Inamday jayan. Ngam kasyikit din timbagam. Isakit mo? Pues, inkandilayan. Awan utang mo na imbaga na ka, manong Junjun. Anyat kinunam? Napatag timbaga? Awan utang mo na imbaga na kam. Gapot na pinagsangit mo ni Mamang. Ah, kasta? Umasidag ka man? No awan ni Mamang. Di makal ka ka di alimpyo? Di mon malagip nga idi ubing ta? Kat itid na amin akayat ta? Awan ti di nagatangan a para kadata? Ita, kasta kita mayangkan ko na? Kunamlan kalaingan ka kundi sa o. Agpaysumat ah! Sumarding ka! Anay ko! Agpaysumat ah! Bastos ka! Ingit ta. Huston, di kay agapa. Huston, Marlene, ububing ka. Isong agpulpang ka. Awan biblang mo! Dita kayo malangin. Karaman ka iti gula, mapaspasamag ita iti pamilyami! Iso ano, di ka pumanaw! Saan ka nga rin ang makibiblang? Masikog ti babae. Wen ka no lakay. Ket, inkamang natibagi na dito'y balay. Ha! Taangat ipakanti anak mo iti dayta babae. Lakay. Apo ko tati si Kug. Sinalbag kayo kiti amin. Ha? Di kay kadimasyan kanyak amarigligatan amang mangged iti agpay kada kayo. Apay, anayunam iti sana nasaya at tinaramid ti anak mo. Kunaklano agad adal. Ninamnamak ti panagtorpos na iti kurso na iti mabit. Tagayam, saan mo't asumsumbrag iti klase na? Drop out mo't gayaman. Ang di mo man laing pagpagakanyak. Jakmat amo akas dyan. Dahil takot! Linuko na tanti bastos nga anak mo. Ita, nagisangput pa iti palamutan. Kat manayunan tayo pa'y.
Buwis ita talaga. Naumakon. Arturo, sa dino ti papanam. Ay, Diyos ko. Anya na ito yan. Abangan numapan mo't agbartek ti asawak. Anya ti aramidak. Okay. Agyamanag. Sige. Itultuloy mo paliwan. Umayag kita, tamat lang. Bye. Sir, adan sakit pagnayo? One. Paluapag ti possible suspect iti kaso ni Claire Valdez. Masulbar nga tan, ti kaso ti kabarkada da Junjun. Anya mo ti pagbanagan da Junjun ken Verna a nobya na. Gagayem di uliwan adinggen, ti tuloy ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapolwan. Agent 540 Insurat para iti radyo nila iti Astudillo Aquino ken itimat direksyon Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring Jam Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay